Rais Ruto kwirikana gutongeria muchemanio na atongeria ba Meru baria akuru Banjuri Ncheke kirinjira ya kugeria kureta urumwe Meru na ndi Weru TV niombite kugwatithania imwe cia ndwaria iria cietithirwe na mbere gikarone gikintere cia Sagana. Kuririkana Rais Ruto ni aezanire mwerekera jwa Gavana Kawira gutigana no utumiri bwa MTF kiri uthondeki bwa barabara kenda gutiga kumaria mbeca cia Mumeru ya county onto gutumite gukagia thina nene ya wagi bwa mbeca kathetunika Mumeru. Rais Nkurukini akwirikana gwika wira nebwa gutigira Meru egucokanira nyuma ya atongeria baba inge kuga Gavana Kawira atendaga gwitaniria ngugi na atongeria bangi. Boniface Mongera na ripoti iji. Na kwena ombeke bwegoro mono nande gavana wa kaunti ya Meru bifithikaira mwangaza kile mwaka jo morejo kethirikari jura twetete ngirije 2025 akethro etijaniria roturo ro kunenkanira kandarasi cia barabara kire MTF na kwethro akiambiria kunenkira contract bomitene kaunti ya Meru. Kariatere akuru Banjuri Ncheke bagotirimana muni Rais Rigathi Gachagua njako mathire rotero Nyeri bimebiri bithiri bamwereithie mathire ja kaunti ya Meru ene nyumene muni Rais Rigathi Gachagua bera nteto cia kaunti ya Meru ciete njogu na kwabo mono babanganite mucemanio na Rais Ruto na kiume kimwe kuthira kuria Aramisi kiume kithiru gikorwo gatigati ka Rais Ruto munini owe akuru Banjuri Ncheke mabishop Kathumba kuma kaunti ya Meru ibaratirimanire rotero Sagana. Rais Ruto nonererwe ninya kwethirwo akiathirwo mathina ja kaunti ya Meru na nyumene Gavana Kaira Mwangaza thiringirwo thimo ero ikinyithie na mpuru terwa Sagana Rais Ruto na kwenda kumona Gavana okinyanekiro karumune kawe mwanya araba irevere bene Rais Ruto na munini owe nethirwo akeriithwo thoshondiri akoro bethirwo bakiuga bena mabishop nerwa ethirwo akirekebisha kerente to imwe ire Rais Ruto ethirwo akeriithwo ni akoro Banjuri Ncheke mo mabishop bakuma kaunti ya Meru ni ate kaunti ya Meru ititite bobwegaro ntuba kwagia ngwataniro na kwethirwo mutongerio mwake no kwenda kwethirwo akithara wenka kenge ibacokere bamwira Rais Ruto uchumi bwa kaunti ya Meru bithitwo bukinama ntuba kwethirwo rwiro rwingiro thirikari nene rwethirwo rukinama ndene kaunti ya Meru rwibangirwa rwacokanirwo bikaire mubango jwa MTF ijomwe twanenkanyo jangerekana kulingana kanyoni mtoto tunenkirete nteto cionthe etwira muthina ja mucemanio Rais Ruto na banenkere kirikaniro ati akethirwo itamburukia kaunti ya Meru na atenda ntho cithiro cigwikira kaunti iji nontu nimwe kaunti iria ciamwire kura inyingi. Reporter Weru TV kuma ja kingine kinene kinene kia mucio Nairobi mita Boniface Mongera.